Njengamanje ke sesokwenza question number 10. Uthini question number 10? Uthi light is incident on the cathode of a photoelectric cell connected to a battery and a sensitive ammeter as shown in the diagram. Siyabona ke diagram nansi ammeter labayishoyo kune light la ekhanyisiwe kulento abathini icathode. Lento ke mawuyibheka yakhiwe ngemetal. Lapha yasinani sine battery lento esibiza ngesel. Uyabona ke mawubona equation ephatha nje lezi zinto lezi cathode noma photoelectric cell kahle lapho sisuke sesikhuluma ke ngani ngama solar panels. Example yakhona yini ama solar panels asebenza kanjani? Kunelanga elikhanyisa elikhanyisa ipanel. Ipanel oshuthi yakhiwe ngani ngemetal. Akhumbula imetal ngithe inani ngithe imetal kunama electrons nje ayihambelayo khona amanye around around environment la ikhona imetal. Ngesikhathi ke ilanga likhanyisa imetal lena izodala ukuthi ama electrons lawo bekade noma enyakaza kancane ebese enyakaza kakhulu. Ngesikhathi enyakaza kakhulu angithi ukuhamba nje kwama electron ukuhamba kwani kwe-charge. Ukuhamba kwe-charge over time kwakheka i-current. Angazi noma uzwile lento le. Angiphinde. Uyabona ilanga melikhanya abokubona nje i-corrugated iron. Mengikhuluma ngaloo nto ngikhuluma bathi ukhetha abanye bathi abanye uthayela. Uthayela lona mawushiswa ilanga ukubona ukuthi njani uyashisa kusokudalwa yini lokushisa i-movement yama electrons edala ukuthi njani kushisa. Abokubuke futhi dansa nyingi. Uma uzothatha into eyinsimbi nje ende uyifaka emlilweni iside elilodwa ulifaka kuphi emlilweni kwenzakalani? Ugcina leli side elingala elingekho emlilweni selenze njani selishisa. Yini edala lokho? Ngesikhathi kusha la kusha le end le enye ama electrons ayamuvele kuphi angithi asuke eshisa vele amuvela kuleli side la khona kungekho khona umlilo igcina yonke insimbi sinjani isishisa. Kodwa uthatha ukhuni noma ke sithathe lento le uswazi noma iwood enye part uyifaka kuphi emlilweni ungalibamba lolu khuni lolu kuze kube leyo nkathi kungashisi la lolu khuni. Cha sama electrons kanjani awekho mobile awamove lapho. Uyabona? So nalapha ke njengoba sikhuluma ngemetal sikhuluma ngecathode. Kune movement yama electrons. Njengoba kune ammeter, i-ammeter ngithi ngichazile eqaleni ngathi device le that measures i-current. So sekufanele ukukhumbula izinto ezikanjalo. Ebese uzokhumbula ke le formula le. E is equal to W naught plus maximum kinetic energy. Last sikhuluma ke ngama photons. Mesikhuluma ngama photons uyabona ukukhanya i-light. Bathi i-light also science ine dual nature. Mebethi dual nature baqonda ukuthi iyakwazi uku-acta as i-wave okokuqala lokho. Angithi uyalaziwe i-wave phela igagas. I-wave into kanje yabona into kanje i-wave. Kanti futhi i-light iyakwazi uku-acta as a particle. Mengikhuluma nge-particle ake sithathe amaswidi njengoba amaswidi nje asuke sephaketheni lawo. Uyabona i-light bathi i-light ifana namaswidi asephaketheni elilodwa. Kodwa lamaswidi lawa njobe engawani ngawani bese hlangene akha i-light. Njobe ethi nje act as a particle okwesibili lokho sengichaza ukuthi kanjani. Njengoba kunamaswidi ephaketheni lamaswidi lawa ane energy efanayo wonke. Awani awe-light eyodwa phela. Mengithi kuyafana konke uyabona khona lefo uila umele lento le ewubani HF. U-H umele i-constant esibiza ngobani? Ngo-Planck's constant.
bese kuzoba F umele ini i-frequency, bese sizoba nani no W naught. Lo siyakwazi ukumbhala sithi ubani u-H times F naught plus i-kinetic energy leya ewubani half mv squared. Iqonda ukuthini ke lento le? Angithi ngithe i-light ine dual nature. Mengithi dual ukusho ukuthi iwumbaxambili. Okusho sothi i2 in 1. Mhlawumbe uzobona angithi CD yabo oqala ngesikhathi sama CD. I-CD mayinama movie amabili phakathi sithini i2 in 1. Inama movie awu2 kweyodwa i-CD. Kwahamba ama CD uthola ukuthi sefaka ama movie awu5 awu10. 5 in 1, 10 in 1. Mengithi dual okusho ukuthi i-light iyakwazi ukwenza njenge wave. Oqala lokho. Okwesibili, i-light iyakwazi ukwenza njenge particle. Mesicabanga i-particle asicabanga ngoswidi nje. Oswidi abanjani? Abasephaketheni. Leli phakethe leli yini? I-light yethu. I-light yethu yakhiwe yini? Oswidi abahlukahlukene. Labo oswidi ke igama esobapha lona sothi yini? Ama-photons. I-photon le inani ine energy le HF. Angazi noma ngizwa yini. Sino E omelo HF is equal to W naught. Lo W naught simbiza ngani? Nge-work function plus EK max. Na kwenzakala nini? Angithi sithe kule cathode i-metal le kunama electrons that are freely moving. Njobe nyakazi lama electron ahamba ngale ndlela ahamba ngayo speed ahamba ngaso. Kodwa mase kukhona i-light avele agijime kakhulu ngoba asethola ini i-energy. Now ama electrons ayakwazi ukuthi absorbe i-energy kufana nokuthi njengokudla njengoba usudlile wena uba namandla yabona mawudla ukudla ukright phela. Uba namandla ukuthi wenze izinto ukwazi ukugijima ngesikhathi uze ukuthi ayino semdlandleni umzimba yawo uzuba right ngoba njani usuthola energy. Nama electrons now ayakwazi ukuthola ini i-energy ebese ehambe move kakhulu kunakuqala bese kwakheka ini i-current. Yingakho kune-ammeter la ngesikhathi excuse me, ngesikhathi i-electron imove la i-charge emuvayo kuba ne-current kuzoba ne-number eregisterekayo la ezokumele ini i-current. Buka labo sudibethe ngithe yini ama-photons ane-energy ethize. Le energy le irepresent ubani u-HF ou E. La nalokhu kumele ini i-electron. Lento ke i-work function lento esibiza ngokuthini i-minimum amount of energy. Angazi noma uyangizwa yini. Ngithini i-minimum amount of energy. Le engakwazi ukuthi yenze njani isuse noma ihambise i-electron ukuze kwakheke ini i-current. Bese ke lapha ya i-maximum kinetic energy yani ye-electron. Okusho ukuthi ke uma isi-absorbile i-energy ukuthi imove isenga-edeka enye noma ngibeke kanje lento uzoyizwa kahle. Ukuze i-electron izokwazi nje ukunyakaza idinga a minimum amount of energy okuyi-work function. Uma ukuthi i-photon iqhamuke, uma ukuthi light le i-photon yakhona ibine-energy enkulu kakhulu kune-work function. Futhi ke i-electron izofika ithathe ini i-energy le idinga izofika absorb i-energy eyidingayo ini okuyi-minimum. Ebese i-remainder lokho okusalayo kube yini i-kinetic energy kunike i-electron ukuthi ihambe kakhulu i-ede kulokho esinakho vele. Uyabona kufana nani uthenga isipho esiwulofu
wena uyazi ukuthi uma ungowesifazane mhlambe nidinga la u2 slice kodwa ke khona inkundla eyibamba u6 uzobamba u6 udinga u6 uzasutha i-work function le bese kusala bani ama slice ke mhlawumbe awu12 lapha uzowabeka eceleni uzobuya wadla nakhona ke lama slice awu12 sothini i maximum kinetic energy leyo okushuthi mase suthi lo 6 lo mase adlela ubumnandi usenga add lo 12 lo noma udle later methanda uyabona i-energy leqhamuka nani ne-photon ama-photons awefana usudi abefana ngithi khona lo sudi esithini ubacikile bathini i-clear into kanjalo nje hey angajwayeleke kodwa ngiyazi ukuthi khona lapho bacikile lo sudi uthini bacikile bese kuzoba khona ke izinhlobonhlobo ke zosudi ezinye uyazazi angizazi mina yo-smoothies bakhona futhi uma i-smoothies sine energy mhlawumbe u10 ubacikile energy ewu25 uyabona ukuthi i-kinetic energy izoba njani izoba nkulu for a particular electron uyabona lento le angazi noma yenza lento le h Planck's constant i-frequency le i-frequency ke ngithe i-formula khona is equals to bani f uyabona ke la ngoba sesikhuluma ngani nge-light sengizosebenzisa u-c lapha yana ekuqaleni uyakhumbula bengisebenzisa u-v ngesikhathi lapho kwi-Doppler effect bengisebenzisa u-v over lambda ngoba u-v bewe-sound la ngoba sesikhuluma nge-speed of light f is equals to c over lambda wavelength frequency speed of light le photon ama-photons awefani khona nama-energy encane khona ne-energy enkulu i-electron izobe si-absorba-ke laphaya so ke la soba no-hf omele ini i-photon hf not le energy edingwa electron ukuze ibe ejected ukuze ikwazi ukumove nje bese lapha yini i-maximum kinetic energy fanele uyikhumbuleke lezo zinto lezo i-solar panel isebenza kanjalo i-light ifike eject ama-electron ma eject usuthi yenza njani iyawanyakazisa bisiphindwa add nge-kinetic energy mawukuthi inkulu kakhulu energy yakhona bese kuba nani ne-current sikwazi ukushaja i-battery sikwazi ukusebenzisa ugesi sebethi-ke 10.1 what conclusive evidence about the nature of light is provided by the photoelectric effect uyabona i-topic ke yakhona la yani ye-photoelectric effect lento le i-photoelectric effect njengoba ngikhuluma ngama-photons angithi ama-photons lawo usithathe ngikhuluma ngakho ngithe mina inani i-light iyakwazi ukuzenza ini i-particle ikwazi ukuzenza ini i-wave mawucabanga igagasi nje cabanga into eyi-spring emova kanje uyabona kanti kwi-particle nje into okwazi ukuyibamba ukuthi awunansi lento le nansi iminele nje esandleni kuphela uyabona so ke la i-photoelectric effect isitshela ukuthi i-light iyakwazi ukubehave as what as a particle yabo photon particle yansa 10.1 ke leyo light can behave as a particle 10.1 asidluleke siye ku 10.2 bathi the cathode has a work function of 3,42 times 10 to the power negative 19 joules uyabona le cathode le okushuthi le cathode le lensimbi le bayibiza nge-cathode ama-electrons akhona ukuze ezokwazi ukumova ma ukuthi abekade ngoba phela uyabona abantu abefana khona abavela phayo nama-electrons ikamanye awefana khona amanye avela athi hayi mina ngeke ngiqale ukulokhuza ukunyakaza hayi ngiyazi vele ukuthi ngi-capable ukuthi nginganyakaza but yabona ngiyavilapha ngiyanqena so ke kunento kanjalo lana-ke bathi-ke lale cathode ithi yona ama-electrons akhona athi ukuze sizokwazi nje thina ukuthi simuve uyabona sidinga bani sidinga i-energy ewu-3,42 times 10 to the power negative 19 joules uyabona ifana nani lento lena uyabona mekufike abakhongi bezolobola noma bezokhonga umnumzane wekhaya usuke sefakele isudi yakhe athi ngicela imvula mlomo ushuthi ukuze nje qala ingxoxo uqale nje ingxoxo udinga malini udinga lo 2000 no 200 kuyadependa ke kulo ndawo leyo i-work function ke leyo le mvula mlomo yini i-work function lama-electrons lawa le metal athi thina sidinga u-3,42 times 10 to the power negative 19 ngitheni kuwena ngithe i-light ayifani ama-photons kanjani awifani awe-light i-light eblue ne-light egreen ngeke azabe nama-photons kanjani afanayo
nama metals ke nawo lawo ngoba phela ama electrons akuphi akuyi metal le cathode ithi mina ngidinga u3.42 komunye umuzi for ilobolo bazothi ayi thina sidinga inkomo ezu7 siqedile bese kunika umakoti bese kuthi kweminye imizi ke hey yazi khona abantu ababizayo avela athi umnomzana wakhona ngidinga imillion uyabona angazi kubanjani angijudge umuntu kodwa nawe usuyayibonela uyabona ama metals awafani kunjalo ama metals awafani ama light awafani kulena bathi badinga nje ubani 3.42 times 10 to the power -19 joules sebethi define the work function. It is the minimum amount of energy required to eject electrons from a metal. 10.2 work function. Ngiyadlula ke lapho sengiyakubani u10.3 kodwa ke before ngiye 10.3 khona statement escore but light of frequency 5.96 times 10 to the power 14 hertz is shown onto the cathode. Sabasitshela ke ngale light le ekhanyisiwe kule cathode ukuthi le light le ine frequency ubani 5.96 times 10 to the power 14 hertz. Ifrequency labasinika yona uyabona ukuthi ngiyakwazi ukubhula buka frequency is equal to bani c over lambda. Basinikeni lapha ya basinike i-frequency okusho ukuthi le nto basinike yona bathatha ispeed se-light babuka i-wave yale light lena base besinika ini i-frequency leyo 5.96 times 10 to the power 14 sesosebenzisa ke le formula le i-work function ngaphezulu sitholile ukuthi ubani akudingi nokuthi size la so bhala nje le formula leya ebese kuthi ku-e ngoba sinika u-f i-frequency so sebenzisa i-constant u-Planck's constant la sifake u3.42 times 10 to the power -19 ebese sicalculate i-k max abashonga ukuthi asicalculate i-velocity mina bengikutshengisa la ukuthi la i-k max kumele u-half mv squared ake ngisuleke la F sizoba no 5.96 times 10 to the power 14 is equal to 3.42 times 10 to the power -19 plus ek max. Lona yena simfunayo leya. Ebese ke kuthi ku h ake ngibheke la uPlanck's constant. Planck's constant is 6.63 times 10 to the power -34. Uyabona ke u-h nangu u-f nangu la work function already vele sinikiwe sifuna bani ek max ngoba sifuna ukwenza lo subject of the formula uzoshaya i-calculator kubona utholakala ebese sithatha lo u-positive simuse kuphi awele le equal sign mewela le equal sign le u-positive angithi ngala yakhumbula intombazane ngala mewela nje uyashintsha bomfana uma kade kumfana ngala mewela le equal sign uba yini intombazane ngale ekugcineni uzobe usucalculate bani u-ek max wakho i-kinetic energy ezotholwa yini yile electron le yani yale cathode lena siyoshaya i-calculator lapho ubone ukuthi uthola bani ngiyema lapho kule question u10.3 ake sibuke ke u-question 10.4 sesila ke manje emaphethelweni aleli phepha u10.4 sebethi ke the ammeter registers a constant current of 0.012 amps. Calculate the minimum number of photons of light that can strike the cathode in a 10-second period. But as calculated in a minimum number of photons. Buga. Angithi lama photons ngithe mina yini leyo ilo switch sephaketheni. Uswitch owodwa uzodliwa yini? I-electron eyodwa shuthi 1 electron 1 photon 1 swidi 1 ngane 1 swidi 1 muntu buka shuthi la kahle kahle bathi asicalculate mangaki ama electron move uyakhumbula le formula lengithe I is equal to uq over udelta t sesidinga yona ke manje hayi kodwa yodwa
La u-I umele ini i-current, i-charge, u-delta T. So into esizoyenza manje sokwenza njani? Sizocalculate ini i-charge. Sisebenzisa i-current. So sothi-ke Q is equal to I times u-delta T. U-I wethu ubani? U-0,012 multiply by u-10 seconds. Uyabona? Usuzoshaya i-calculator yakho-ke lapho ubone ukuthi uzothola bani. Kufanele-ke uthole bani? U-0,12 coulombs. I-charge phela lesi calculator. Awuqedile. Thina fanele sicalculate ini inumber ama-electrons. Le ehambisana nani nenumber ama-photons okuyiwona abayifuna kule question u-10.4. Sawuzosebenzisa le formula le ethi N is equals to uQ over u-E laphayana. I-charge yani ye-electron. Lo i-number of electrons, i-charge of an electron, i-charge le kade siyicalculate ngokwala. Sengizothi-ke 0,12 divided by i-charge ye-electron konje ubani? You 1,6 times 10 to the power negative 19. Uzobe usuthola lapho u-7,5 times 10 to the power 17. Okushuthi ama-electrons amuvayo laphaya. Ama-electrons yabona maningi kanjani? Angikwazi sifuna kuyibiza nami le number. Le akusilona ngisho ibillion le yabo ukuthi o0 bangaki? Bawu-17. U-7,5 times 10 to the power 17 maningi ngale ndlela lama-electrons amuvayo la uma kusupply ini le light kule cathode. Okushuthi njengoba ama-electrons awu-7,5 times 10 to the power 17 angithi ngitheni kuwena? Ngithe 1 sweetie, 1 photon, 1 electron. Shuthi electron eyodwa ini? Idla sweetie owodwa uyi-photon. So ama-photons-ke shuthi azodingakala la mangaki? Azoba u-7,5 times 10 to the power 17. Ake sibuka-ke u-10.5. Uthini? Uthi the intensity of the incident light is now increased. How will this change affect the reading on the ammeter? Sebethi phela manje uyabona i-intensity ye-light, yabona imoto mekusebusuku. Yabona imoto angithi nokushintsha ama-light, uthola ukuthi hayi ushintsha ama-light. Uyabona i-brightness yakhona iyashintsha. Uthola ukuthi izodima. Bese bakhona u-bright. Mawukuthi kwenye imoto engaphambili eza ngakuwena ishaya u-bright uyaxhopheka as umshayeli noma nawe uyi-passenger uyaxhopheka. U-bright-ke bethi increase intensity bashinte kanjalo. Osho ukuthi i-brightness isinyusiwe manje. Uma benyusa i-brightness angithi ukhumbula i-light ukuthi yenziwe yini? Ama-photons, o-sweet. Uma unyusa i-brightness unyusa ini? O-sweet. Uma sebebaningi o-sweet kuzokwenzakalani? Okusho ukuthi maningi ama-electrons asezonjani? Asezodla manje ini? Ama-photons lawa ediwe vele on top. Okusho ukuthi laba abengatholanga eqaleni asezonjani? Asezothola. Uma semaningi i-charge lesizonjani? Isizonyuka. Mekunyuka i-charge kwenzakalani? Ama-electrons asemaningi. Memaningi ama-electrons i-current iyanyuka. Okusho ukuthi answer ka 10.5 isizothi increases. Ngiyema lapho semaphethelweni aleli phepha le question bewu 14 marks.